E kui o hui arangi, hoki wairua mai, hoki wairua mai, hoki wairua mai. To the ancestors o hui arangi, we call you. No te wairua o tēnei maunga o hui arangi, it is your spirit that we feel. No te mana o tēnei maunga, your presence, the mana that has come from bygone times. Ko tai mai mātau e kui ki te tuku i ngā karakia, ki runga i ngā rākau ko tapahia, ki runga i ngā rākau ko tūkinotia, au e, taukuri e. O Huiarangi, we ask that your spirit come upon us as we acknowledge the passing away of the trees that have been chopped and taken down. Tēnei kātangi rai e kui ki a rātou. Today we mourn and pay respects to all our trees. Ngā rākau kei runga i ngā maunga katoa runga i a taumaki makaurau. To all the trees throughout Auckland. Ngā wāhi ko takahia nei e mātau i te rangi nei e o Huirangi. We acknowledge all the places that we've been to be privileged to be there together today. Mai wai o rea from Western Springs. Kātahi ka haere rā ki te Waiunura o Wairaka to Unitec. Ka piki mātau ki runga o Wairaka, and then from there to Mount Albert. Mai reira kātahi mātau karere atu rā ki Puke Matakeo to Canal Road. Mai reira kātahi mātau ka piki rā ki runga o Mangere, rā te pane o Mataaho. And from there we went to Mangere to mourn, to farewell all our trees there. Mai Mangere kātahi mātau ka haere ki Maungarei. Maungarei o Rua Pōtaka. And from there to Mount Wellington. Te huringa whakamutunga ki runga ki a koe e kui. And the privilege to stand here o Huirangi. Ki roto i te rohe ngai tai ki te waka o Tainui. To stand here under the umbrella of the people of Ngai Tai, under the canoe Tainui. Ka hoki wakumiki ki tō tātou ki ingi atu heitia. I think also of the Māori king, Tuheitia. Te mana no atua whakarere. Te mana o ngā ki ingi o te pō, me te kuini o te pō, e ko te atarangi kāhu. Who descends from the kings of the night, and also the queen, Dame Te Atarangi Kāhu. Nō reira e ngā rākau, haere koutou, haere koutou, haere koutou. To all our trees here at Huiarangi. Farewell, farewell, farewell. E hara koutou i te rākau noiho. We know that you aren't just trees. He mana tō te rākau, the tree has power imbued in it from the time it grows as a seed in the earth. Te rā mana no te atua. Te rā mana no te taiao. That special power comes from creation itself, from God. However we describe and express that. The power then comes into the environment where we are. Ko te rā mana kai roto i te taiao, kai roto i te awatea, kai roto i te whenua, kai roto i ngā rākau, kai roto i tēnā o tātou. And that connection of that spiritual unity from the sky to the earth, to the land, to the mountains, to the trees, to the forests, to each of us. Tangi a maira, te tangi ki kia koto, takahia te ara,
ki wairua koutou ki te ngia o te mātoru i te pō. Ki whakarunga rā koutou ki te hakamatua. Ki te rā kautapu o i o te waiora e. Haere rā e koutou. E ngā rā kautapu. Ki mātaki reia ki te kāinga tapu o i o matua kore. E mai mai koutou. To all the trees that once lived here. To the birds that you looked after. To the breath of life that you gave to all of us of this community. The connection of the life force of the land of this place. And the kuia o huirangi from Ngaitai, from the people of Tainga. To all our community that live here, throughout. We see the pathway as the sun comes through the clouds. There's a spirit. There's the spirit of the wairua, of the spirit of the trees, leave and journey home. Ko tiki e mauri oro i e waere tōna te puka hurara, takatau te mea tuhuraki atu ki takatatai. Hurara, takatatai me tuhuraki atu ki takatau te pērau ki rā te kore penui, te kore peroa. Te wāhi awa te toi awa whakamaita mai te ara. Whakamauta mai te ara ko tū ko ala ko kaurakau hi atuku atu tamaki waho. E te tāwanga whanga he pūtanga riki norongo. Mai e te tipua. Mai e te tawhito. Mai e te whiwi atu ki ngā rākau. O runga, o huiarangi e. This was the karakia recited by Huturua, captain of Taingu. As a karakia to clear this place, so that the spirit of all those things that once were here in time will return again. Kāre he tuakana, kāre he taina, he whānau kotahi tātou. Kei te whakamiki au ki ngā iwi te kau mātoru o te rohe nei o tāmaki. Wōna mana, wōna tapu, wōna ehi, wōna wehi. To all the 13 mana whenua tribes, I salute you and greet you all. Koutou, e pupuri nei te mana o ngā marae. To our home people who look after our marae. Ngā kau mātua, tēnā koutou. To all the elders, the leaders of each of the respective marae and hapu, who in the end are the true leaders really in terms of the Māori community. Kia koutou te hāpori, whānui o tāmaki, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. I acknowledge all our communities. There's no community board unless the community puts you there. Koe te reo o te hāpori, and all our community boards are supposed to be the voice to represent the concerns, to represent the challenges, to represent many things that the community want brought forward. The communities that have stood up for the trees, kei te mihi atu kia puta. Harai te mea he mea ngā ori ki te tū, te whawhai. Mo ngā rākau, kai puta te kōrero ngara te kōrangi o tērā tangata. It's not easy to stand up when you know you're right, especially if you're going against the grain of society. And sometimes people think, oh, that person's lost it. But actually, you haven't lost it. You're on the right path. It's just that everyone else hasn't been able to see what you've seen.
No reira tēnei ka mihi, waira moko, te tāwera Ngāti Awa ki te awa te atua ki ngā mana whenua o tēnei rohe. Wōku tuakana karanga mai, karanga mai, karanga mai. I rā moko Ngāti Awa ki te awa te atua, te tāwera acknowledges and respects and makes reference to all the mana whenua tribes. It's a privilege to be here. Engari ko te kaupapa ke, ne hara te kōrero, no wai te whenua, no wai te mana. Engari ko te kaitiakitanga o te Māori, o ngā rakau, te kaupapa matua ke, I tu atu, I te mana o te whenua. You know, we know that the issue has always been the Treaty of Waitangi aspiration where the iwi of Auckland and the marae of Auckland and the hapu of Auckland and the families of Tamaki Makaurau want restored back what was lost, what was taken wrong. Ki oku whakaaro ko marama ngā tāngata. I have a feeling that most New Zealanders really are cognizant of this. Engari tu atu I tēnā, ko te kotahitanga o ngā iwi, te manui. But I would think the most important thing of all is the unity of our people. Kia takina te tai ao, all of us want to have a good, clean environment. Kia takina te wai, all of us want access to good, fresh water. Kia takina ngā whetū o te rangi nei, all of us want to preserve the ancient knowledge of the stars and everything that's there. Kia takina rā, ngā kōrero o te whenua takoto mai nei, and also the knowledge of the earth. I tēnei rā, ko hiki nā te mamaitanga, o runga I ngā maunga, me ngā rākau kāri whakaaro hia, ki te tuku karakia, ki te tuku tangi, me te mihi ki aratau. So, we acknowledge today that all the trees have had an opportunity with us. This is a privilege for me to be here with you, to speak to the trees, to sing to the trees, to pray with the trees, and be grateful for what we have. Ko reira kamutu rā taku kōrero I kunei, and I conclude here. Ko ngā kokonga o te ngākau e kore ki tea, ko ngā kokonga o te whare o Iramoko ka ki tea. It is said the four corners of the house of Iramoko can be seen, but the four corners of the heart can be seen. Koe nei te hohunatanga o tēnei kaupapa, and I believe this is the most important thing today. Ka wea awanga, ka wea maharahara. From this day forward, don't be concerned or anxious. Ko whakamanati ai e tatau, ngā rākau komate, because today the trees can sleep in peace. Let us release them together in this final prayer. Kokoro tāna ki te hulawa, ki te puhukanga, ki te wānaka, ki te taura, ki te tawira, te puiho ngā pū, ngā wē, ngā rito, ngā take i te ororo, i te ororo. Tenei rā te whakahua I koi ngā mau, ngā tapu, ko te pū o taraki, ko te whita o taraki. I take a mai, ko te tapu, ko te mana, ko te mauri a ngā tua. I hahaua mai ngā I o matua kore. Awakataki na mai ki runga ki tēnei tāura. Ka mahea te hua mā kihi ki runga ki tēnei papa. O hiarangi. Ngā tau, warite, o moi ngā rāka. E mua, ai, e mua. Te whakahotu na pū, te whakahotu rangi. O tōku manawa kairi hia. Tāne mahuta kairi hia. E patoho he wene raro
tange atu awe konei e aroha ki te iwi amu motu ki ta whiti ki pa e rau ko ai e ki te atu kei whea aku hoa e muara i te tonu e tanga kahara mai te nei katau e arangai tia Warite, kia ora tātou. Kia ora.